Pozdrav svima, danas sam htio podijeliti s vama jedan mali detalj koji sam dodao na svom web sajtu, u stvari par njih, pa evo da krenemo. Ovo je pop-up, to sam dodao, u slučaju da niste vidjeli. Također dodao sam AI chatbot, možete ga pitati sve vezano za poslovanje o kojem pričam na svom sajtu. Također dodao sam ove cool, evo kao što vidite kad prelazite preko slike onda pojavljuje vam se ljubičasta boja, to mi se jako sviđa. Dodao sam animacije, evo vidite ovdje, kad scrollate dolje onda naslovi vidite se pojavljuju, dakle to su animacije. I evo, volio bih čuti ako netko od vas ima svoj blog, website koji koristi za online poslovanje, slobodno mi se javite. Pretplatite se na moj YouTube kanal, pošto ću obrađivati ove teme i dokumentirati što budem dodavao putem. Pozdrav svima!